Mike Pence san Joe Biden an hnuai in him lovang ati Trump atenu pa an lo lang ve thut ziak tu city lalrin oma Republican National Convention zanthumna Vice President Mike Pence chuan an party ten US presidential election chu vele tura Vice President atana an nem nge na chu pomin Baltimore hmuna Fort McHenry atangin palai te hne na thucha asoyani he Fort McHenry hi kumsang hazariat som pali dai to a American hoten British lakatanga zalen na an sual laia hlaphua loin tran na le US National Anthem hial lo chua pha na hmun kha ni in hmun ming thang takani Mike Pence chu anupui kareni le President Donald Trump ten upa nen an lo pen chuaka palai ten an lo lom le ani kumli danga tan ti in ding suaw chungin kut an lo beng dur mai ani Mike Pence chuan Joe Biden chu akap na hle a Make America Great Again chu wartakin Republican National Convention a aron aw chua puin Joe Biden chuan America chu thim hnuaia a om mek ti in asoya kele President Trump chuan America ro puina le ro pui zual zel na kan hmu ani a han ti chuan kutan beng hlua mai ani Pence chuan President Trump chuan athu soi rengin American mi pui hne na atiam chu a reng ani ti in wartakin dan keng ko tu te thuam chakin dan ang taka an che theinan kan ti chakin kan thlop tlatani ti in a soya Democrat chote chuan dan palzut na om an phala keini chuan tuipui kama tanga tuipui kam le lam thlengin Black American ani emo nilo emo chin thliarna awanga ro rel na diklo chu kan du lova dan keng ko tu te chu thlop tlatin then oma African American ho te po nun phung digle thazo ka an om theinan American mi puiten dan keng ko tu te an thlop angin kho pui lian le te a te kan thlop tlatani ati Joe Biden a kai hruai America hnuaia chuan in him lowang ka soifia chiang kil kelange tharum tho na chu Minneapolis Portland le Kenosha a te chuan ti top turani ati Mike Pence hian minute somthum pasari thu asoyani Minnesota State khopui Minneapolis a mei ni somni panga khan mi hang George Floyd chu police kuta athi a chumi dulo na wangin mi hang tran tu intel khom Black Lives Matter in tipol te chuan US rampum deuh thoa kongzo na nein pong tal na te doroka ti chiat na tele tharum tho na an nei chiama chu Mike Pence chuan law enforcement ten thunun turani ati ani deuh ber tun Sunday khan Kenosha muna mi hang pakhat Jacob Blake chu ka hliam ani le a George Floyd ba ka Breonna Taylor po ti hlum ani a chu tianga mi hang thina chu an politicize ta chiam mai ani Michael McHale President of National Association of Police chuan khotlanga boina le tharum tho na thisen chuana hial a om thin wang chu community venghim tura law enforcement te roi du lo wanga ni ti in khothen khata kholal khoupa te wanga apu ani dan keng ko tura thunei tu ten police an roi du miao lo wangin buaina na sajok alo chua pha ta thina ni President Donald Trump chuan Democrats Governor Tony Evers chu buaina tu dai turin National Guards te roi turin le Department of Justice le FBI te mang turin a hrilani Mike Pence chuan an lo tling le ani chuan kumsang ni somni palia US President chu turani ti hria in Biden chu hriam takin abeya mase America ram tan a thazonga beiseina mathlir ane zia atar langani Mike Pence hian Christian thatak conservative le Republican a inti deuh kher thina evangelical Christian tam tak mi du ani kumsang ni som pasari khan zutel na hmuna zanria kil turin kanupui tel lo chuan mei chedang te nen ruai thena ka tel lowang ati chu alar le ani Mike Pence chu White House in COVID-19 dona akalpuina task force a chairman ani a trama kut keber ni in Democrat sauten COVID-19 rileng dona kalpui thatok lova an puna chu nial pa in COVID-19 dona turin Trump admin chuan atira tangin theito pa chu arengani ti in atran le Trump admin chuan kumli chungin health economic environmental le social thila theitop chuin America thazok alo omni in asoya tuna US a thlipuina takmai Hurricane Laura le mek chu soilangin mitin mai te chuan himzok na tura thunei tu te ruwa manna zom ula support rescue
response recovery a thazokin na a tho theyang ti in Gulf Coast sa thlipui tle mek chu thlipui namai lo tak ani ati hurricane Laura thlipui wangin Louisiana le Texas le Florida mun then khat chu an buai hle to ani Louisiana le Texas in rina bulvela chuan dar kar khata category thum angin kilometer za som hnia tanga za som kwa pathumana in thlipui hi a thovuk vuka ruasur tel boxi a nun phung ati buai hle ani in nuai li sing sari vel zet chuan electric po an nei lo ti ani hurricane Laura thlipui wangin thi anom to a in le lo ti chhiat a nei nual bok RNC in khom puya thu soitu te chuan President Trump chu an fak le loma Governor Kristi Noem of South Dakota State chuan kumlikal ta atangin engmi po le engtianga re thei po choi kan na turin President Trump chuan sarkar sumin thei top chuin ma ala a mitai ma le thokrim te khosak pa nga ya anlo omta ti in Trump admin malak na le economic policy a fak thiam hle Senator Mersa Blackburn chuan Trump chu fakin military police le law enforcement te tan ading ngetlata dan le ko tu te chu kan pasal tha te in ni e ati Mike Pence chuan President Trump nen chuan tharum tholo walung oilo nalan tir chu kan hre thiamin kan phala mase dorok le buena siama tharum tho na te buena cho chua chu kan du lo ani vunrong dang lam deuh kot khera tu po om se American mi puite ven him chu kan tumani President Trump hnuaya kan police te kan thuam chakin kan ti chak zelang ati chuan palai ten kut an bek na sa hle a Pence chuan Joe Biden chu career politician ati a Pence chu anupui karen le afanu Charlotte ten an troi omani anupui karen chu influential American evangelist Billy Graham te chung kuane na in thian hnai le in kom thin anni The Guardian chanchin bu chuan Trump chu alo tling le mialani chuan Republican te chuan kanom pui zel an ti anga alo tling zo talo ani ero chuan ama Trump wang ani a establishment Republican wang ani lo an ti nge yang ati President Trump chu Washington Examiner chanchin bu in akom na a Joe Biden nen I chap charna an nei ma in engtiang nge adin mun hriat nan drug test a phu tang ti asoya hetiang chia hian Hillary Clinton nen debate an nei ma in kumsang ni som paruk khan engdam doi tenge inti chakna na ei en fi angai ti in alo soito ani New Hampshire muna soin Hillary chu nu in fit tok lo le chak tok lo mela pu e alo ti ani kha September ni somni paruka Joe Biden nen debate an neyanga October ni som panga le ni somni pahnia an nei le ang Trump Biden te in chap char hun anga hlel om ta hle TikTok video app lar tak mi makta duai chuangin an man war em China siam chu President Truman ni som ko chhunga ti top tura ati angin US a TikTok CEO Kevin Mayer chu abang ta a President Trump chuan TikTok apps atang hian China chuan data ru chuakin en thak na man ruwa an mang theiani ti in security risk asiam ati a US a man a khapta ani video dang en du tan description a link kada e ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vek ule